hayi wemzala hayi uyayibona njani into le Hayi mzala hayi. Igeze kakhulu umuntu wakho emzala mina nginamona. Ngiyacoma mzala ngoba ngensizwe ngenamona manje nje hayi umona nginawo. Angezilo mzala. Iyabekezela imoto yomfana. Ayibe nje la imoto masuke ijoki ibe clean ungabe clean wena. Nemoto wami angayibe clean. Kodwa bayibona. Hey. Uzayibonela. Yabo mzala ngingabeka ishebo la ngingabeka ishebo mzala ngidlele khona la. Qinisile mzala. Ngidlele nje khona indlela engingakhona. Qinisile. Abamqoka enkanza kwethu ukuthi bamfowethu ningakhona lapha ku Facebook ukuthi umuntu esimanje brains wona ama followers awu 80,000 bafowethu. Yazi bafowethu ukuthi imbumba soon season 2 uyaqala bafowethu bese ngidlwana nembumbeni impilo bafowethu yemnandi. Inhloso bafowethu yembumba ukuphilisa abantu bafowethu kamnandi soft life ngaphandle bafowethu beyiningi ngoba imbumba iyaphilisa imbumba ibadlulana imbumba bafowethu yenza izinto zenzeke. Ngifuna bafowethu sonke lo nyaka sigibele bafowethu senze nje kanje sithi hawu hayi wemzala Hola mzala. ukuthi khona mzala Hayi asambe mzala manje asambe. Ngaze sibathi inkonzo mzala. Ngakhohlwa mzala. Bakubuza abantu ukuthi lapha ku YouTube umuntu esimanje TV mawufuna ukufunda kabanzi ukuthi ukuningi embumba ungaya futhi khona ukusubscribe khona ngifuna ukufunda khona. Bafowethu ukuthi mina ngingakhohlwa Facebook Tezi Mnandi Prince bona ama followers awu 80,000. Ngiyacela nganza kwethu ukuthi iqale bafowethu ukuthi mina ku inbox inbox umuntu angisuweli mina futhi umuntu inbox abantu bona abayizelayo. So if ukhona umuntu ozenza mina ku inbox ayo asi ukuthi lo muntu lo akusimina uzenza mina umuntu bafowethu ekumele ningamnaki. Ngiyacela futhi ukuthi qabelani bafowethu abantu abazenza mina ngegama lami. Ngiyacela bafowethu and okunye mina bafowethu before ngianother something entsha esembumbeni or something entsha kumele yenzeke. Qale bafowethu mina ngeze ivideo yenza bafowethu ivideo ukuze nizokwazi futhi ukuthi nibone ukuthi lento engiyishoyo iswap mina straight yabo. So manje ukuqhamuka something into entsha ingazi ngitshela wena ngokwami ngevideo azina futhi ukuthi akusinga futhi lona kepha futhi umuntu ozama ukusenza mina igama lami bafowethu usize sengabe mina kuthi egoli GP sami mzala.